बीटीसी विधानसभा बियाबनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबखौ बीपीएफ आरो बीजेपी दोलोआ जथायै सीट शेयारिं खालामलायनानै बिसायख'थि गेलेगोन। नाथाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबावबो बिजाथि फसंनाय जागोन। बे बाथ्राखौ गोख्रोङै फोरमायो रायजो सभानि सोद्रोमा प्रमोद बर' बिथाङा। थामहिनबा इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमोद बर' बिथाङा बे समाव मख'नांगोन दि रायजोआव गासै 126 विधानसभा बियाब दं। बेनिनो बीटीसीआव गासै मोनजिबा विधानसभा बियाब दं। बे मोनजिबा विधानसभा बियाबाव बीपीएफ आरो बीजेपी थामहिनबा एनडीए जों जथायै सीट रानलायलायनानै एबा विधानसभा बियाबखौ रानलायलायनानै गेलेगोन। आरो बे समाव मोनथिनाय बायदिब्ला एबा जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा रोखा फोरमायनाय बायदिब्ला बीपीएफ राजखान्थि दोलोआ मोनजिबानि गासै मोनजिसे विधानसभा बियाबाव बीपीएफ दोलोआ बिजाथि फसंगोन आरो बीजेपीनो गासै बीपीएफआ मोनब्रै विधानसभा बियाबखौ हगारनानै होगोन होननानै बे समाव बाथ्राखौ फोरमायदों जयन्त मल्ल बर'आ बिथाङा। नाथाय प्रमोद बर'नि दैदेननाय राकेश ब्रह्म बिथांमोननि नाजानाय इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनजिबा विधानसभा बियाब बीटीसीनि गासै मोनजिबा विधानसभा बियाबाव मोनजिबायावबो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिजाथि होनानै गोख्रोङै बाहागो लागोन होननानै प्रमोद बर' बिथाङा फोरमायो। लोगोसे बे समाव बिथां प्रमोद बर'आ फोरमायबावोदि गाबोन 2 रिंगायाव इउपिपिएलनि पीएमबी मेल खुंनाय जाफुंगोन होननानै बाथ्रा एबा मोनथिहोयो प्रमोद बर' बिथाङा। जोआ नमिनेशনৰ দিনাও মই কৈ গৈছো আৰু বদলেণ্ড অঞ্চলত যেতিয়া মেল মিটিং কৰি আছো বিভিন্ন টিভি চেনেল বিলাকত কৈ আছো যে 15খনৰ আসনত আমি আমাৰ কেণ্ডিডেট তৈয়াৰ কৰি আছো। আমাৰ দলীয় কাৰ্যকৰ্তা বিলাকে কাম কৰি আছে আৰু আৰম্ভণিৰ পৰা আমি কৈ আছো যে আমি 15টা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰো। গতিকে আজি এলায়েন্সৰ প্ৰক্ৰিয়াবিলাক চলি আছে। বিভিন্ন জনৰ লগত বিভিন্ন দলৰ লগত আলোচনা চলি আছে আৰু 2-3 দিন 4 দিনৰ পিছত লাহে লাহেকৈ এইবিলাক আলোচনাবিলাক এটা সমাপ্তি ঘটিব। তাৰ পিছত এটা ডিষ্টিংক্ট এটা পৰিৱেশত বা পৰিস্থিতিত বা ক্লিয়াৰ এটা পিকচাৰ সবৰ মাজত আহিব। অহাকালি 2 বজাৰ পিছত আমাৰ পিএমবি মিটিং ৰাখিছো। আমাৰ দলৰ কেণ্ডিডেট আমাৰ ফাইনেল হ'বলৈ গৈ আছে, প্ৰায় 80% ফাইনেল হ'ল। আৰু লগতে আমাৰ সিদ্ধান্তটো যে আমি কোন দিশে আগবাঢ়িম এই সিদ্ধান্তটো এটা ফাইনেল সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে অহাকালি 2 বজাত আমি মিটিং দিছো। ইয়াৰ পিছত প্ৰেছ মিট কৰি আমি সকলোকে জনাই দিম।